lam yahtalim qatuto mutlaqan abadan wa ma tafa'abas lan fi mada zamani. Kanjeng Nabi Toha Tara ngimpen jima salamina sareng tara pisan angob dina salami jamani. Minhun dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Satolingas dara lumpat dijeng Nabi sapaosna tara entep lalerengit di pangsaena jasmani. Bi khalqihi ka'ama min ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alani. Kapengker kawas kapayun paningal Nabi masami teka tinggal tapakan pangan pusakur insani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi dzubatani. Mana Nabi tarakulem najan soca kadang pules tengah langkang dinucaan Nabi nu pinter barani. Katfahu qad alatan qauman idza jalasu indal wiladati sib ya dhabi mukhtatani. Pundak nasok ngaluhuran nusanes dinariungan waktos lahir tos disepit ku kudrat Gusti Rahmani. Hadhil khasa'is
Mustafa